Салам достор, кайрадан сиздер менен Байбилим.медиа каналы. Мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз англис тили боюнча тартылып жаткан 17-чи сабагыбызды баштайбыз. 17-чи сабагыбызды баштоодон мурда сиздерге англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Эгерде сиздер бул китепти алсаңыздар, англис тилин дагы мыкты деңгээлде үйрөнө аласыздар, урматтуу достор. Себеби биздин видео сабактарыбыз бардыгы ушул китептин негизинде тартылып жатат. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге 709 28 75 71 номеруна кайрылсаңыздар болот. Анда эмсе урматтуу достор, биз сиздер менен 17-чи видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү 17-чи видео сабагыбыздын темасы англис тилиндеги to be going to түрмөгү болот. Бул кыргыз тилинде келер чакта бир нерсени ниеттенүүнү билдирет. Учурда ниет кыласыз, бирок ошол ниет кылган нерсеңиз келер чакта ишке ашат. Мисалы үчүн I am going to дей турган болсок, мен деп жатам болот. I am going to, мен деп жатамын. Андан кийин мен жазайын деп жатамын десек, to деген сөздөн кийин write деген сөздү кошобуз. I am going to write, мен жазайын деп жатам. Мен эжеме жазайын деп жатам дей турган болсок, I am going to write my sister. Мен эжеме жазайын деп жатам болот. Андан кийин эгерде мен эртең эжеме жазайын деп жатам дей турган болсок, I am going to write to my sister tomorrow. Мен эртең эжеме жазайын деп жатам деген маанини туюнтат. Демек ошондо азыр ниет кылып жатат. Ушул сүйлөмгө карай турган болсоңуздар, азыр ниет кылып жатат, бирок кыймыл аракет эртең ишке ашат. Адамдын ниетин билгизет. Келер чакта ишке аша турган ниетин билгизет. Андан кийин мен деп жатам дей турган болсок, I am going to деп айтабыз. I am going to, мен деп жатам. Мен окуйун деп жатам десек, I am going to read. Мен окуйун деп жатам. Андан кийин мен бул китепти окуйун деп жатам дей турган болсок, I am going to read this book. I am going to read this book. Мен бул китепти окуйун деп жатам болот. Андан кийин мен бул китепти бүгүн кечинде окуйун деп жатам дей турган болсок, I am going to read this book this evening. I am going to read this book this evening. Бүгүн кечинде мен бул китепти окуйун деп жатамын болот. Кетейин деп жатамын демек ниетти күндүз же эртең менен кылып жатат. Андан кийин дагы эле мен деп жатамын дей турган болсок, I am going to десе, мен деп жатамын дегенди билдирет. Going дей турган болсок, негизи өзү бул go деген кетүү, бирок мен кетип жатамын деген маанини билдирбейт. Ушуну эске сактап калыңыздар. I am going to дей турган болсок, мен деп жатамын болот. Ниетти билдирет. I am going to be, мен болоюн деп жатамын. Be деген болуу. I am going to be, мен болоюн деп жатамын. I am going to be, мен болоюн деп жатамын. I am going to be rich, мен бай болоюн деп жатамын. I am going to be rich, мен бай болоюн деп жатамын. Ал эми мен келечекте бай болоюн деп жатамын дей турган болсок, I am going to be a rich man in the future. In the future. Мен келечекте бай болоюн деп жатам болот. Ал деп жатат десек, ал деп жатат. He is going to болот да. He'ден кийин is коюлат, себеби үчүнчү жакта. Ошондуктан is коюлат. He is going to, ал деп жатат. Ал болоюн деп жатат десек, he is going to be. Ал болоюн деп жатат. Ал мугалим болоюн деп жатат десек, дагы бир сөз кошобуз. Мугалим деген сөздү кошобуз. He is going to be a teacher. He is going to be a teacher. Ал мугалим болоюн деп жатат болот. Андан кийин ал 5 жылдан кийин мугалим болоюн деп жатат десек, he is going to be a teacher in 5 years. Ал 5 жылдан кийин мугалим болоюн деп жатат болот ошондо. Андан кийин урматтуу достор, эми мен деп жатамын дей турган болсок, мен деп жатамын. I am going to. Эми кыргызчадан англис тилине которобуз. I am going to болот, мен деп жатамын. Андан кийин мен үйлөнөйүн деп жатамын десек, I am going to marry. Мен үйлөнөйүн деп жатам. Мен быйыл үйлөнөйүн деп жатам дей турган болсок, эми быйыл деген сөздү коштук. I am going to marry this year. Мен быйыл үйлөнөйүн деп жатам. Андан кийин мен быйыл ушул кызга үйлөнөйүн деп жатам дей турган болсок, I am going to marry this girl this year. I am going to marry this girl
This year men быйыл ушул кызга үйлөнөйүн деп жатам. This year десек ушул быйыл болот да. Андан кийин кайра кыргызчадан англис тилине которобуз. Мен деп жатам дей турган болсок I am going to. I am going to. Андан кийин мен окуйун деп жатам. I am going to study. I am going to study. Мен окуйун деп жатамын. Мен ушул университетте окуйун деп жатамын дей турган болсок I am going to study in this university. In this university. Мен ушул университетте окуйун деп жатамын. Андан кийин мен быйыл ушул университетте окуйун деп жатайын десек, быйыл деген сөздү эң аягына коебуз. Себеби убакыт аягында келет да. Англис тилинде убакыт аягына келет. I am going to study in this university this year. I am going to study this in this university this year. Мен быйыл ушул университетте окуйун деп жатамын болот. Андан кийин андан кийин кайра кыргызчадан англис тилине которобуз. Мен деп жатамын деп турган болсок I am going to. I am going to. Мен деп жатамын. Мен аткарайын деп жатамын дей турган болсок I am going to do. I am going to do. I am going to do. Мен аткарайын деп жатамын. Мен үй тапшырмасын аткарайын деп жатам дей турган болсок I am going to do homework. I am going to do homework. Мен үй тапшырмасын аткарайын деп жатам. Эми мен үй тапшырмасын кечинде аткарайын деп жатам дей турган болсок. Кечинде болсо демек убакытта, убакытты билдирет, мезгил. Демек мезгил аягына коюлат. I am going to do homework in the evening. In the evening деп айтабыз. Кечинде болот ошондо. Андан кийин урматтуу достор, кайра кыргыз тилинен англис тилине которобуз. Мен деп жатам десе I am going to. I am going to. To дегенден кийин демек этиш коебуз да. Мисал үчүн мен сатайын деп жатамын дейт. I am going to sell. I am going to sell. Мен сатайын деп жатам болот. Андан кийин мен унаамды сатайын деп жатам дей турган болсок I am going to sell my car. I am going to sell my car. Мен кийинки айда унаамды сатайын деп жатам. Кийинки айда дей турган болсок I am going to sell my car next month. Андан кийин урматтуу достор, эми биз англис тилинен кыргыз тилине которобуз. Жакшылап маани бериңиздер. My parents are going to buy a car. My parents are going to buy a car. Менин ата энем машина сатып алайын деп жатат. Сатып алайын деп жатат болот ошондо. Are going болуп турбайбы? Going десе деп жатышат да ниетинде. Андан кийин he is going to sell his car. He is going to sell his car. Ал өзүнүн унасын сатайын деп жатат болот. Going десе демек ниет кылуу. Асан is going to work after classes. Асан is going to work after classes. Асан сабактан кийин иштейин деп жатат болот. Ошондо Асан сабактан кийин иштейин деп жатат. We are going to study at this university. We are going to study at this university. Биз бул университетте окуйун деп жатабыз. Биз бул университетте окуйун деп жатабыз. Андан кийин Айбек is going to fly to London. Айбек is going to fly to London. Айбек Лондонго учайын деп жатат. Айбек Лондонго учайын деп жатат болот. Андан кийин She is going to work as a teacher at this school. Ал бул мектепте мугалим катары иштейин деп жатат болот. Ошондо мугалим катары иштейин деп жатат болот. As a teacher дей турган болсок, as деген катары. I am going to stay in London. I am going to stay in London. Мен Лондондо калайын деп жатамын болот. Ошондо I am going to stay in London. Мен Лондондо калайын деп жатамын. My father is going to open a new store here. My father is going to open a new store here. Менин атам бул жерге жаңы дүкөн ачайын деп жатат. Менин атам бул жерге жаңы дүкөн ачайын деп жатат болот. Ошондо is going дей турган болсок, ниеттенип жатат да, деп жатат болот. Андан кийин My friend is going to study at our school. My friend is going to study at our school. Менин досум биздин мектепте окуйун деп жатат. Менин досум биздин мектепте окуйун деп жатат болот. Андан кийин My father and I are going to go to England. My father and I are going to go to England. Жана атам экөөбүз
Англияга баралы деп жатабыз. Атам экөөбүз Англияга баралы деп жатабыз. The teacher is going to teach the children well from now on. Мугалим мындан кийин балдарды жакшы октайын деп жатат болот ошондо. Мугалим мындан кийин балдарды жакшы октайын деп жатат. Are you going to sell your apartment? Are you going to sell your apartment? Sen özüңдүн квартираңды, өзүңдүн батириңди сатайын деп жатасыңбы? Sen özüңдүн батириңди сатайын деп жатасыңбы? Болот. Мына ушинтип, демек эгерде суроолуу кыла турган болсок, эмне кылабыз? Are'ды башына коебуз, же болбосо is'ди башына коебуз, достор. I am going, Андан кийин we are going to relax at ысык көл this year. We are going, биз деп жатабыз, биз деп жатабыз. We are going to relax. Биз эс алайын деп жатабыз at ысык көл. Ысык көлдө this year, ушул жылы, биз ушул жылы ысык көлдө эс алалы деп жатабыз. My wife and I are going to buy a house. Мен жана аялым экөөбүз үй сатып алалы деп жатабыз. Биз аялым экөөбүз үй сатып алабыз деп жатабыз болот. We are going to finish the job next week. We are going to finish the job next week. Биз кийинки жумада жумушту бүтөлү деп жатабыз болот. Мына ушинтип, урматтуу достор, мына ушундай жасалат. Урматтуу достор, мына ушуну менен биздин англис тили 17-чи сабагыбыз аягына чыкты. Эгерде сиздер бул теманы дагы да жакшы деңгээлде өздөштүрө турган болсоңуздар, өздөштүрүүнү кааласаңыздар, ушул китепти алыңыздар. 709 28 75 71 номерине кайрылсаңыздар болот. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. See you soon. Thank you very much, dear my friends.